Okay, nangona sa solitukina na quadratic form na mataini ka mona dakaba. Bernio virta ka nilo mortona A B and C. Na mataini ka sarang mo dakabike. Iko mo bichirtu ena lomani bracket. Tawanirtu ndona lomani bracket. Kan balambali ko pamure sarang nakakotur lomani form. Iko lako mai x equal to takabike na negative b. Reda na negative b dola bandona bracket. Ira keta na alphabet ko chikongo iko mo mbite na bracket. Kembali negative b edango plus and minus dola bandona square root takabango b squared minus 4 dola bandona bracket a dola bandona bracket na c close na bracket sange whole thing reda na mo divide by sondo takaptunga ke divide by 2a na ka ke disarango mo ansa ke didaka ge divide by 2 daba a harida on dola pasara na bracket Kaya balimbal nangona sa suli may kinandona taro kamanda ke usuli andona taro 3x squared minus 5x plus 1 equal to 0. Iku sana lago may usana pabiteso kento sa lago may. Tama nunggu a tama na number chungo lima na x squared right nunggu a equal to 3. Ngaro na numu b ngaro numu b ke usara mcho na b elako pateke na daw. Lako pateke na kena sign ngo. Tama nunggu b equal to negative 5. Adaba nunggu C equal to daba. C equal to 1. Ngo na nung itaibo iko. Kenta to sa rede chika na mateni video. Nango na sa kunya nung A, B, and C. Iko sa ambicir to sa rum ni form. Yo rede na nunggu template. Un dola to na bracket. Endu chiko ni nakia. Okay, tumbi tama na B. Daba nunggu B negative 5. Lombi kena negative 5. Daba tali. Daba na nunggu negative 5 tali. Negative 5. Mbi ke negative 5. 4 dama nunggu A na 3 nunggu C na 1 A tali na 3 edamo tu reda kena matata berarti ai kona avoid takana confusion iki berarti lebu na ngone saranga lebu na ngone toke yeran do dala berarti ni sa chiko ndona negative sign ni benada vena formula ge chiko tanga ndona negative sign bena b reda ke iko na differentiate tak Betul sondo bolang abando na negative 5. Ngai ngule da ba indo talanga na negative sa ni voko tu bena lomni form. Arida? Ike sa taka ngani calculate na calculate sa na taka ba keta na job iki. Andu wana na weu reda na ngoni ko sa ambiti kina mango iku sa la kamai. Daka bikango. Ke tu kena negative sign sa ngi sa multiply tik rongo. Da na negative and negative. Right? As a positive 5. Dola ba divide by 6 nambi chunga na plus and minus. Ko ekedengo ko bakando nyole nga takango odi na dakaba na job ngo dakaba talodi o calculita asini no mitabi na kamoda ka ko kopita kasara na ka kutulum ni na calculita kembale ke dakaba redango ono kotomendo na calculita bekende to reda na calculita okay reda na calculita edango na dabo chungo ndola bondo na bracket negative 5 ko sara dakaba reda ndola bondo na bracket biuki na nada negative 5 close the bracket tambahkan a button se ikuran ta ka na squared eda sa negative 5 squared sartunga dapat altara minus tambahkan a minus 4 dola bandona bracket 3 close bracket open bracket bita tal nada na 1 igorida e sindona ka iko da ko tali da capital chiko mo bebe testa kanum skills 5 5 25 nge 4 senga nge no job calculate iko sala ngamai dola bangan numukang red square root atambak sar kena equals nge equals red sambi sar to mena 13 sala sar iki 13 mo de chok arda ike sange calculate ana basic skills mo da kabika toro awe wartango semberni to da kabane FSLC memma tata chikubi kona steps pabiteso na wana sa pabiteso biuna bracket da kaba in stages na calculate iko da kaba mandilu kongo ngo okay dabango ngo look familiar veu Kintu sa taka bo chikene bidu. Ngo na sed. Toro. Ngo ndo na sed ngo. Na 13. Igo nge taka beke no skills ni seds. But ke sini sed baka ke square root of 4 no ansa na 2. Yo baka ke square root of kamna ke square root of 20. Igo na split tak. Root of 4, root of 5. Nge da na square root of 4 and 2 root 5. Igo ren le subona skills ya ko chiko bena nondo tu video ni seds. Yo na kaubi na kata mo klamo wasiang ike na job ngo sa job ngani calculate kuni lenga taka na calculate senrin taka ngo na nuntu itabi ko ngango
kono mo papteso ki iko tsone nando ni be paptestaki iko sa no mututu saranga iko sala ko me batokala odio A odio B odio C aset to sana taka manda sona example merini bakota na bakasamu ke redango kola ko mena 2016 redana 2016 redango la ko to me bango okay dabana no to matani job to check tak iko redana 0 senga ke kauna pla na 5x ngo tako sobana wabu kento saya bulit cuma na basics ke tako sobana wabu sana tap sana minus ko plus siku iki gitu manir tu me liu mana 2x squared okay 2x squared na plus 5x na tapa na opposite ni plus right minus 5x juga na plus 1 nangona nga sala kini ke sa lori na 0 awana na bungo nangona nga sala lori na 0 sa tuan itu afa serangan na papi kento tu sa papi sana iki kento to sa identify takir to na coefficients okay to sa to wala manda to identify manda na coefficients okay gori okay odi chukuli ngo bena x squared na da bana namba chungo bena x squared ko chukuli right na namba ko chukungo ilu ngo na a equal to 2 set okay odi chukuli bena x iko na turo bata kena sign wana na ko kede ngo turo bata kena sign ngo na bingo equal to da negative 5 Geo chuchungo kona si reda na si equal to dapa na si equal to 1 sa start saranga ke nondo tu wato kada ada rumbi saranga bana lumni quadratic form okay na quadratic form sa tungo so nada ba utu kuno bikentu mata ini kamen da tu da kaba wala no quadratic form la inda me tu ke na brackets kona abc nga bitir to in brackets so kuna la ko may x bitanga negative b bracket plus or minus root of b squared minus 4ac. Reda, kuni siya wala na value. Bita nga na bracket. Divided by 2a. Bita nga na bracket. Kung ang bita na bracket na yan, nangi raw-rawi ko na bita. Okay, to sangi dambari ka na value skate. Kung na value skate ko tutek. Okay, nadama na mo b. Nadama na mo b. Negative 5. Reda, nangoni kung biti ka na negative 5. Rosi ni bidong-dong tu ka na negative sign ni form. Reda, negative 5 tok ngalom ni bracket juga na negative sign ni form ani na kin mom bitikin na bracket okay bitikin negative 5 negative b 4a da nungu a na 2 da nungu si na 1 a tal na 2 nangona sa wango ke sala ko ngai kyo calculate ke mbale ko na ka ke dengo ko tuguni ko na ka ke dengo ko tulo mongo ko lomni kango ko lo ma ke dengo Keda sa kalkulita iko lang main dola bandona kalkulita to reo tu dakabate ndona kalkulita sa kutume iko lang mai postanga mangor ke wa start okay start manda okay bitan dona bracket nada na num bracket dola ko pita kasara ko nakatunu dola bandona bracket bitika nada negative 5 close bracket squared minus 4 bracket tamana bracket 2 Songa tana bracket dola batalin dua bitikin nada na 1 close tana bracket arre kita equals iko mutakana equals uri abana na bilya 4a c arre da sa da kapa saranga bi ko calculate ko na 17 iko ngela ko miki la miki sa x nga equal to negative and negative positive plus root of 17 sa divide by 4 2 to sa 4 amati sartunga ike sa calculate nga yuk sangela ko mengi mbasonga ru la ngami ke kono mataingo la kabana first one x1 iku ren divide by 4 o tigi ru rani 5 divide by 4 plus root 17 over 4 rani indua rani la mo kango x2 5 over 4 ni ndobero plus kena karuna da na minus root 17 over 4 ke sa calculate andurni orni bitanga bango but ke tugunor to me solve to one decimal place iku sangeta ka baba so ikurni kesanga ikurni bita ortu kedango solve tangango iuna da ka bendua ke umbitike ikurni bita indua me 5 plus root 17 over 4 se 5 minus root 17 over 4 ele butu na kena option ike iko no muchu ko mbita ngango in the bracket kona numerator ko me da ka in bracket so yana kai ko rinda ka bi ko langa mai ko ngana calculate ko tunchu
Kota calculate and all on a bracket, down a value 5, eh? So 5 plus to the common plus root 17, close the bracket, eh? Mucho make you gonna bracket, eh? Change divide by 4, and no answer 2.28, eh? So nungu maten answer no one plus, ike sa 2.28, eh? Go ke 2 decimal places, ke 1 decimal place, you can give it 2 point ni more than 5, 2.3, eh? Kongo kena second one go more than 5, you gonna add 1, we can go 2.3, eh? Itu tak apa kena karua, kome minus, lako tal mainum calculator, lako tal bracket, numu cuma dalam dana bracket 2 minus the root 17 close bracket get divide by 4, eh? Kesa calculator negative, kongo x equal to negative 0.53, eh? Ke 2 decimal place, ke 1 decimal place, x equal to negative 0.5. Arreda? Au betu kunu chukubi kongo kuni lenga tango ngo na calculate. Nakanga kondu shinra chukunyo dakinongo ke numu bi papitesta kike numu tokaya. Kongo na A, kongo na B na C. Ike sa calculate na takam na jombo. To takap talindo eh? To takap talindo. Okay, redango kola kamane 2013 lori toka na 0 set ada rumbi sarana papi. Lawa meke lawa na nungu A. Ada rumbi sarana meke. Lawa nungu A. A na 3. Okay, na lawa na B. Lawa na namba chigula na B equal to negative 4. Lawa nungu C. Na C equal to negative 2. Areda? Okay, sambi usar nuntu formula, kuni krem tak na formula, usana lawa ngame usana krem tak tongo. Negative B plus or minus, root of that. B squared minus 4 A C umbiti tonga na bracket whole thing divided by 2A. Ikusala ngami sange imbimbi na value. Okay, ko iliu na daba negative B kongo kona minus 4. Wacha muchungo 4 okupita kichi kona 4 mongo. Root of B squared minus 4AC ka ketengo 2A. Kuni krem tango ngona solito. Ikola ngami ndola wana bracket me kopita ki kachuka. Okay, nunggu B na negative 4, B na minus 4, dama nunggu A na 3, dama nunggu C na negative 2, nunggu A tal na dama, nunggu A na 3. Saya ada ngamika, iku sa lako sara. Lako mike, okay, nunggu X, negative and negative, positive 4, au sambita nga na plus and minus, mukutara na denominator. 2 times 3, dama, 6, ndola bandur mu, ndola puti ambete niku sa waraka tu na dama. Waraka tu nona job na calculate. Au tu kunu chiko ko kede lomni bracket ngo. Ko kede ni lomni bracket ngo na taka bodi. Ko kede ngo. Ke na calculate na ngeta kabu. Sini numu type. Taka puchu na calculate. So iko langa mai la ko sarabe numu calculate to taka bawat. To tolonga. Bracket da negative 4 squared, minus 4 bracket down na A na 3 close bracket, dawana numbi negative 2 close bracket. Bu. Dawana nunggu Ayo arida, dawana nunggu 40. Arida, yuksa ada kamana calculita, yuksa ambitser kem 40. Saya ngatali ni walu sinuna. Arida. Okay, o tukun cubikin tu na seds. Rada na root 40 ko rani spita ngo baka na sed. Ana sed. Na numu wa zero na namba, da ba na namba o multiply ta kami suli na 40. Yun do vero na namba ya ko me da. Okome da squared number right one up. Ono bitanga na 4 times 10. 4 times 10. Betana 4 10s are 40. So in other words, root 4, root 10, da wana square root of 4. Square root of 4 na da 2 root 10. Rosal nimbi tu ba. Kembal na root 40 na ngono ngelami ke sa x equal to 4. Igora nimbi ta ngo plus and minus, ngimbi ta kona value ngo 2 root 10. Toto tanga na root 40, numu tanga na sets. Kento rete cuma non 2 set form ngur bitiki. What's sange divide by 6? Divide by 6 bikango, divide by 6 iki. Sange x equal to 4 over 3. Na 2 the do kango ke calculate. Kuni lenga tagi ko langami ke calculate ko langami ke wala kana 4 over 6. Tambah kana 4 fraction button 6 equals. Satu di kuasa tong 2 the. Lako talami ko na tamo na 2 kena 6 iko langami 2 fraction 6. Calculate ngo 1 third. Kembali ko na 4 third ya kena 1 third.
Iko lang may torang amin na 2.6 ito ngo 2.6 ngo. Bita na calculate 1 the dok. Kaya 1/3 bita talang root 10. Aro num ansa ngo. Ando na bono iko reni bola num ansa. Yundu ako kento sa kelach ko. Ala ngamike do me plus root 40 numuchuko. Do plus do me dap minus root 40. Ngo kona common one komike. Over 6. Numuchuko ngo membi na dap bracket. Kona numerator membi chuna bracket. Kongo kona kokento sa kelach ko sa ngamai calculate sa reki. Tota kona matai bracket 4 plus root 40 close the bracket gitu divide by 6 divide by 6 equals vida 1.72 kongo 1.72 asa calculate ako tali tolo batalo mo bracket la batali 4 minus root 40 close bracket divide by the 6 oops sorry la batali 4 minus square root of 40 divide by 6. Okay, negative 0.39. Nah, Gewa check takachunga. Kerto tukuna may 2 decimal places, bita 2 decimal places, kesa nga na 1 decimal place. Asara nga na basis ni quadratic form. Nunu muchuka. Tulis subo talabandua. Yuksanding itaka no coefficients A, B, and C na formula ngo na daw. Formula ngo solid to may. It's given. Kuni krem taka na formula. Iko na kangoda kaba bita na alphabets mombiki na brackets. Ko sandol na bracket. Ngona sambiki na bracket. Dakabiro na ruongo ko keda ngo mukuta na calculita. Langa na calculita kuni lenga tango ngo yuksarin langa miki. Langa miki dakabendo me plus dakabendo me minus. But no muchiko no numerator ike no numerator me chiko in what? In brackets. Kuni ngona da babandunga. No numerator me chiko in brackets. Yutinia ngona spread ko ala ko tumena biambaki sauchi ngona FSLC reda mena 2008 2009 13 15 17 18 iko reta sambo roro lo rito na zero sangir tu tumanir tu mena da x squared tumanir tu mena x tumanir tu na namba reta kana roro ko namba kingango ko bidala chira da sin lo rito na zero yukinto sa ta ko buchin example ay ko sangi ku chikango mai takoso mena wa so kaya iko tu na 2018 na mindi nga dava nung mai tu wato kaya daman dike papi manta dava nunggu ke wana na wiksa toro iko torang ame ko chikilung ngo ko ngango nunggu equal to 4 wana na obe test ki nga okay ken karua ki korani da kabong sa mata tasaranga na ayang na numu warong chukana video dava numu bi lako bi x okay iksa rin da dapat kena sign dava numu bi Namubi na daw negative 29 wana na bu edango ko kedengo ngo sara namubi okay uchochi reda na si daw namusi si na daw namusi na 7 gori sara edan ngo ni ku sa reda nga kina namu a b and c murianga na basics ko kento da kabe o klai ko na rin da kabe kediki okay to da kabe mandangan do na gesi awere da nga rongo okay na mbaki ngore na 2008 Eda na 2008. Rito nga mikir. May papteso. May. O di na A. A na daw. A na 1. Okay. Eda na B. Dapat chugiliwa na X. X na 8. Daw na musi. Na musi na 4. Wanan na. Arde ken roro. Asara na kamoda kap. Reda na 2009. Turite man da 2009. Okay. O di chugiliwa na X squared. Dapat na mo A. A na 2. Wanan na bu. Okay, reda na B. O di chugiliwa na X. Reda wata kena sign. O di chugiliwa na X. X. 1 na negative 7. Reda na musi. No musi is equal to 4. Pue, 1 na. Asara na ya pue. Wambuto ni na wai kurta ka chiko na kaluliwa na alta. Reda. Na minding ni ka ngona practice. Iko mo practice taka. Genunu mo nakakuha siya chuka. Nanguna iko sa ka kina formula. Kakuha wakandon yung ula da. Iko mo mbita in brackets kinto sa wase chungongo nanguna nga iko sa rede kina sa kuni kede no coefficient na formula bita in brackets or tu keda membi una bracket nanguna nga membi una bracket sa tiko wi kena calculate
en duanga na ka sindreni dakava na calculator kona vendingi takiki ngo kendaru sarang nonduru job ngo me kenduru me vendingi takiki o the A o the B ke o the C lusu botale bantu ay kundu dakava na vendingi taki kento sawa se chumone previous video nangoni ko highlight kina no A B and C no muchiko no A B and C o ko me start na zero iko ready zero non to previous example kento sa dakava chingo iko reda ngona wo scenario na wo scenario nangona sa la Congo edango to kota na square root le squared kona x le plus x kona 4 ike sange fanu mpapteso sa lorina zero dabo chigilungo a equal to 1 b dabana number chigilungo b is equal to 1 la kota langana c equal to negative 4 iko sa ba toka ya dangaika na ndingi no munum chugo na spread bango kinda virtu iko reda ko ba zero ortungi gitoro to na x squared so no ngona na chikuliu so no ngona chure na x squared ko mo na chikungu ko tulo mundun go tuisau go tuisana ndongo iko ba ready x squared betana kango na quadratic form na quadratic form you dealing with what iko dealing with x squared ko mo na taka ke de chikuna kango na x squared so metunia chikona nondo to basics na quadratic formula two basic steps iko mo identify na coefficients kena no moving taka paping artona a b and c na substitution no chiko kuni krem tak na kango na provide taka na matini 2 na FSLC na ngoni ni bitarongi na provide taka talanga na kornibuli kuni krem taka na formula but no chiko no mbaka taka na formula bichirto na bracket gai taraba taka na calculator kwa sindra ndon tamate dalakina na quadratic formula na quadratic formula ngo tamate ke ndon me 100% belatana da ikon dingi takachunga na ABC mo tokaru takata le wakai irtona Jackson 5 it's easy as ABC 1 2 3 and do re mi ninge kolonga tachiko na wale